Imana y'amahoro izanye ingororano mukundwa, bakundwa mu mwami. Imana y'amahoro izanye ingororano. Nimba uri ku mugabane w'abanesheje bakanesha buri kimwe cyose, ukaba uri mu mugabane w'abantu bazamuriwe ibendera ry'ubutsinzi mu buryo bw'umwuka, reka nkubwire, Imana izanye ibihembo, kandi ibi bihembo nta muntu uri buze kubyitambika. Imana y'amahoro izanye ibihembo. Turabasuhuje bakunzi kandi bakundwa b'ubutumwa bwiza TV. Twongeye kubifuriza amahoro aturuka ku Uwiteka Imana ngo arushirizeho kuba muri mwebwe, kandi Imana ibaha umugisha rwose. Tubahaye ikaze mwebwe mudukurikirana muri ahantu hatandukanye, abadukurikirana muri kuri uyu mugabane turiho w'Afurika, abadukurikirana muri ku yindi migabane, ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika, ku isi yose muri rusange. Bakundwa, tubahaye ikaze rwose, kandi reka tuvuge ngo turabakunda, kandi ndushirijeho kugira gute, ndushirijeho kubakumbuza ndetse no kubabwira ngo murushirizeho kugira inyota ndetse n'inzara yo kurushirizaho kumva ndetse no gusobanukirwa iby'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bukwiriye kuvugwa, bukavugwa muri iki gihugu ndetse bukavugwa ku isi yose muri rusange. Reka nkubwire ngo gira inyota kandi urushirizeho kugira inzara. Ntabwo uzigera uhomberwa kubwo kugira inyota ndetse no kugira inzara yo kurushirizaho kumva ndetse no kumenya iby'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ntabwo uzahomberwa rwose. Nkuzaniye ijambo rivuga iki? Nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana ikuzaniye ibihembo. Ni koko bakundwa, Imana izanye ibihembo ku buzima bwanyu, kandi Imana izanye ibihembo ku buzima bwawe. Imana izanye ibihembo ku bakobwa benshi, Imana izanye ibihembo ku bahungu benshi. Iyi Imana y'amahoro iraje, kandi iraje vuba aha ngaha bidatinze. Imana ije kugororera buri wese ibikwiriye ibyo yakoze. Reka nkubwire, iyi Imana ntabwo ifite kwibeshya. Oya, ntabwo ari ukunguka abantu bajya babavangavanga bakabavangira. Imana y'amahoro, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, iyi Imana ntabwo yitiranya amazina ngo utekereze yuko yaba ifite kuba hari aho yakererewe ku buzima bwawe. Ntabwo ariko bimeze. Iyi Imana ntabwo yitiranya amazina. Reka nkubwire, wowe Esther, uri Esther, nubwo ku isi hari ba Esther benshi, ariko iyi Imana ntabwo iyobewe yuko uri Esther, uri ahantu muri Talanta. Ntabwo Imana ibiyobewe ko wowe Esther ari wowe uri muri karitsiye aho ngaho muri Talanta. Ntabwo Imana ibiyobewe. Oya, ntabwo ibiyobewe. Ntabwo iyi Imana y'amahoro iyobewe ko wowe fike, wowe ntabwo iyobewe yuko uri hehe. Ntabwo iyobewe yuko uri muri Togo. Ntabwo Imana ibiyobewe ko wowe fike uri aho ngaho mu murwa mukuru aho ngaho muri Togo. Ntabwo iyi Imana ibiyobewe. Oya, ntabwo iyi Imana ibiyobewe. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo iyi Imana yitiranya amazina. Utaza kugira uburyo bwo kwibeshya ndetse no kubyibeshyaho. Ntabwo iyi Imana yitiranya amazina. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo iyi Imana iyobewe yuko wowe Sandra uri mu gihugu cy'Ubufaransa. Ntabwo Imana ibiyobewe, kuko Imana ntabwo yitiranya amazina. Imana izanye ingororano za buri umwe wese
ni koko kandi izanye ingororano, izanye ingororano. Nabwiye Imana iyobewe ko wowe uri ahantu runaka kandi witwa gutya kandi uri mugufi kandi uri muremure kandi uri igikuri, ni ukuvuga ngo uko uri kose Imana yo irakuzi neza kandi iragusobanukiwe. Rero ubu buryo izanyemo ibihembo ntabwo iri buze kwitiranya izina ngo utekereze ko iri buze kukwibeshyaho, ntabwo ariko bimeze. Iri jambo turyinjiremo kandi iri jambo turarisanga hehe? Iri jambo turaribona mu byahishuwe. Ibyahishuwe bivuze iki? Ibyahishuwe bivuze yuko nta kintu na kimwe mu mugambi w'Imana gisa naho gihishwe. Oya, nta kintu na kimwe cy'amayoberane se cyangwa kiri mu buryo bwo kuyoberana ku buzima bwawe. Rero nimba hari ibyahishuwe, ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko imbere y'Uwiteka Imana buri kimwe cyose ku buzima bwawe kirahishuwe kandi kigaragara nk'ikintu kiri ku mugaragaro rwose. Imana y'amahoro ibiteho kandi ikomeze kubafasha ndetse no kubagirira neza bakundwa mu Mwami. Ni ijambo riboneka mu byahishuwe ibice 22, ni ku murongo waho wa 12 kandi. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, mwese muvuge ngo amena. Iri jambo rivuze iki? Iri jambo riravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana y'amahoro izanye ingororano mukundwa, bakundwa mu Mwami. Imana y'amahoro izanye ingororano. Nimba uri ku mugabane w'abanesheje bakanesha buri kimwe cyose, ukaba uri mu mugabane w'abantu bazamuriwe ibendera ry'ubutsinzi mu buryo bw'umwuka, reka nkubwire, Imana izanye ibihembo kandi ibi bihembo nta muntu uri buze kubyitambika. Imana y'amahoro izanye ibihembo. Izanye ibihembo ntabwo ari ibihembo uzabona utakiri mu mubiri, ahubwo mukiri no mu mubiri bakundwa mu Mwami. Imana ije kubitaho, Imana ije kugira gute? Imana ije kubasohoreza amasezerano mu gihe gisa n'iki ngiki, kuko amasezerano ni ayanyu, amasezerano ni ay'abana banyu, amasezerano ni ay'abuzukuru, amasezerano ni ay'ubuvivi. Utaza kubyitiranya rwose. Amasezerano no mu gihe tukiri muri uyu mubiri, abera bo mu isi, twebwe imfura Imana ireba ikatwishimira, biri ngombwa ko n'ubundi dusohorezwa amasezerano rwose. Umva uko Imana ivuganye nawe mukundwa, bakundwa mu Mwami. Imana ije kubisohoresha kubahisha izina ryayo ku buzima bwa buri umwe wese, kuko yasezeranije ariyo kwizerwa no kubikora ibishyize mu bikorwa. Imana iritamuruye ku buzima bwawe rwose. Umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Imana hari ibyije gukorera iki? Hari ibyije gukorera kugira ngo izina ryayo ridatukwa ku buzima bwawe. Ni koko Imana y'amahoro niko ivuganye nawe. Kuko iki? Kuko akanwa k'Uwiteka ariko kagize gate? Kuko ariko kabivuganye nawe. Yego, turakomereza ahangaha muri iri jambo n'ubundi. Ijambo riboneka mu byahishuwe. Ibyahishuwe ibice 21, umurongo waho wa 4 wonyine, utarenza aho ngaho, kugira ngo ubyumve neza ubyemere neza. Umva ikimenyetso. Umva uko Imana ivuganye nawe. Uzamarira warize mama we, uzamarira warize papa we, reka nkubwire, uzamarira warize
uza amarira warize. Ariko rwose abo muri iki gihugu bazi ngo uri i Burayi. Uza amarira uri kurira kubera ubugumba. Uza amarira uri murarira. Uza amarira uri kurira kubera umugabo arimo ararikesha mu kabare. Reka nkubwire, uri i Burayi ariko amarira uri kurira ni menshi mama we. Amarira uri kurira ni menshi. Uri muri Amerika, igihugu kizwiho ko ari igihugu gikomeye ku rwego rw'isi, ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe kubera amarira uri kurarurira. Hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe, hari ikintu Imana ikoreye kubahisha izina ryayo ku buzima bwawe. Reka nkubwire, uza amarira uri kuririra muri Zambia, uza amarira uri kurira. Reka nkubwire, wagiye uzi ko ari umunezero, ariko birangira bibaye amarira. Uza amarira uri kurira. Uza amarira uri kuririra muri Kenya. Uza amarira uri kurira nubwo wicaye muri iryo duka ryuzuye imyambaro iri ku rwego rw'ibitenge. Uza amarira uri kurira nubwo uri muri iyo shopu. Uza amarira uri kurira nubwo uri muri iyo market. Ubu se ntabwo uzi ko bagutegetse ko n'amavuta utazongera kuyarya? Ubu suyobewe yuko bakubwiye yuko na mayonnaise utazongera kuyirya? Ubu suyobewe yuko bakubwiye yuko n'inyama utazongera kuzirya? Ubu suyobewe, uyobewe iki? Miliyoni ni nyinshi kuri konte, ariko n'abazimu bakuzengurutse ni benshi ku buzima bwawe. Umva icyo Uwiteka Imana avuganye nawe. Uwiteka Imana avuganye nawe ko aje kuguhanagura amarira no mu gihe ukiri mu isi. Imana igize ite? Imana ije kuguhanagura amarira kandi. Zamurira Imana icyubahiro, kuko iyo fagitire wowe nubwo ubona ufite amamiliyoni menshi kuri konte, iyi fagitire ntabwo wayishyura mama we. Ntabwo iyi fagitire wayishyura, ntabwo bishoboka. Wayishyura se wayishyura iki? Ntabwo iyi fagitire wayishyura. Cyokora zamurira Imana icyubahiro. Icyokora aho uherereye hose uzajye gushima. Uzajye gushima Imana, uzajye kuvuga iby'ukuboko kwiza k'Uwiteka kugukoreye uyu munsi. Ntabwo icyo ari igitangaza uzahunika mu bigega. Ntabwo ibi ngibi ari ibintu uri bwicarane aho ngaho mu nzu yawe. Imana igukijije umwaku. Reka nkubwire, utiriwe ubumbura n'iminwa ngo uvuge. Imana igukijije umwaku. Imana hari ikintu ikoze. Imana igukijije umwaku. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, mu byahishuwe kandi ibice 21 umurongo waho wa kangahe? Umurongo waho wa 4 wonyine. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mwese aho muri hatabuzeho n'umwe muvuge ngo amena. Namwe muri mu ngendo z'indege muri kurikirana ubutumwa bwiza TV, muri kure ekote, namwe muvuge ngo amen. Namwe muri kudukurikirana muri mu nyanja zitandukanye, aho muri mu bwato bugiye butandukanye ku rwego rw'isi, namwe muvuge ngo amena, kuko tugiye gusoma ijambo ry'Uwiteka Imana. Ntabwo ari ijambo ry'umuturanyi wanyu, ntabwo ari ijambo ry'umuntu wese mwaba mwarahuriye nawe mu muhanda. Tugiye gusoma ijambo ryanditswe na nyiri ijambo, Uwiteka se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana ikomeye, inkomoko ya buri kimwe cyose cyaremwe. Utaza kwibeshya wenda ngo ni ku rwego rw'ibikuzengurutse. Ntabwo ariko bimeze, ni ku rwego rw'isi. Izahanagura amarira yose ku maso. Umva ijambo ryiza ivuganye nawe. Ije kuguhanagura amarira yose ku maso. Ayuririra ahagaragara, ayuririra ahatagaragara. Reka nkubwire,
hatabuzeho n'amarira n'amakeya, Imana igize ite? Imana irayahanaguye aka kanya. Imana ivuga neza, maze umva nk'ijambo ibivuganye nawe. Ibi bintu ntabwo wabikorerwa na tante wawe, ntabwo wabikorerwa na muyomba, ibi bintu nta muturanyi wabigukorera, ariko Imana y'amahoro iritamuruye. Hari ikintu ije gukora. Akira iki? Akira guhanagurwa amarira ku maso, amarira urarurira, ayo wirirwa no mu kazi. Nubwo uba umeze nk'uwiyumanganije, uza amarira uri kurira uko angana, Imana irayahanaguye. Imana ivuganye nawe amagambo akomeye. Umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza, ntabwo ari umubi. Nzanywe n'icyaha ngaha, nzanywe no kukubwira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Binyuze hehe? Binyuze ku butumwa bwiza TV. Nje kukubwira umugambi w'Imana hehe? Ku buzima bwawe, ntabwo ari ku buzima bw'undi muntu wese. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ni umugambi w'Imana ku buzima bwande, ku buzima bwawe kandi. Yego. Izahanagura amarira yose ku maso, ku maso yawe, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Reka nkubwire, abera b'Imana ntabwo dupfa. Twebwe niyo habayeho kuva mu mubiri, ni inyungu ku buzima bwacu, kuko twebwe twimuka mu mubiri tukaba tuvuye mu bwiza tugiye no mu bundi. Kuko no gupfa ni iki? No gupfa ni inyungu ku muntu wese wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ayo ngayo ni amakuru atariho ivumbi. Umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi. Reka nkubwire, uzi ibintu byagutakishaga, uzi ibintu byakuborozaga, Imana y'amahoro iciye akanzu aka kanya. Imana iritamuruye ku buzima bwawe. Iyo miborogo, uko gutaka, uko kuniha, Imana y'amahoro igize ite? Ihagaritse buri kimwe cyose cy'imbaraga zitavuga Imana ku buzima bwawe. No mu gihe ukiri muri uyu mubiri utarawukurwamo, akira ikimenyetso cy'ibyiza. Akira ikimenyetso cy'ibyiza. Ukuboko k'Uwiteka. Kubera iki? Kubera ko ukuboko k'Uwiteka kwiza ariko kugukozeho, ariko kubanjye nawe, kandi mu gihe ngiki ngiki wabonaga ko ari igihe kitoroshye. Reka nkubwire, zamurira Imana icyubahiro. Nta kindi kintu wakora. Ubu se ni igiki wakora? Nta kintu wakora. Zamurira Imana icyubahiro. Abakomeye n'aboroheje bazamenya ko ukuboko kwiza k'Uwiteka kwabaye ku buzima bwawe. Bazamenya yuko igihe cyo gukora kw'Imana cyarangije kugira gute? Cyarangije kugera ku gihe. Kandi Imana ibikoreye iki? Imana ibikoreye kwiyubahisha. Imana irengeye ubuzima bwa benshi. Esta wowe uri i Burayi, Imana irakurengeye. Reka nkubwire, Imana igaragaje ukuboko kwayo gukomeye. Kagoyire, wowe uri hehe? Wowe uri muri Kenya, Imana iritamuruye ku buzima bwawe. Gakwaya, wowe uri muri Amerika, Imana igize ite? Yabonye umuborogo wawe, yabonye umuniho wawe,
Imana igize ite? Imana icagaguye ingoyi, Imana icagaguye iminyururu, Imana ihanaguye amarira yawe yose aka kanya. Imana ibikoreye kwiyubahisha kandi. Bakundwa mu mwami, rero Imana ibaha umugisha, kandi muri iri jambo Imana ibohoye ubuzima bwa benshi. Imana ihanaguye amarira menshi ku maso y'abantu benshi biri ku rwego rw'ahantu hatandukanye ku isi yose. Ndimo ndabona Imana yitamurura, ndimo ndabona Imana itesha agaciro ibidafite umumaro, ndimo ndabona Imana ihagarika konegisiyo y'abarozi. Aba barozi kazi konegisiyo yawo irahagaze ku buzima bwawe kandi. Ngaho rero komeza kugubwa neza muri Kristo, komeza gushishira mu bikari by'Uwiteka Imana, komeza kurushirizaho kumva uguwe neza. Binyuze hehe? Binyuze mu ijambo, kuko ijambo riraremye, ibitari biriho birangije kubaho. Aka kanya tuvugana Imana iritamuruye, umucyo w'Imana uragaragaye ku buzima bwawe. Mukundwa ni koko Imana ije guhemba no guhana, kandi iraje vuba aha ngaha bidatinze. No mu gihe tukiri muri uyu mubiri, Imana ivuganye nawe iki? Imana ivuganye nawe kizanye ibihembo. Imana ivuganye nawe ko ije kuguhanagura amarira yose warize ku maso. Imana ivuganye n'uyu mumama, uyu mumama uri kudukurikirana. Wari ufite ikibazo hehe? Wari ufite ikibazo cy'impyiko zatangiye kwangirika, biri ku rwego rw'uko abaganga bari bakubwiye yuko impyiko imwe bazayikuramo. Imana iritamuruye. Aka kanya tuvugana, wongera ujye gukoresha ibizami, wongera ujye gukoresha kontorori kwa muganga. Imana igaragaje ukuboko kwayo gukomeye binyuze mu mpyiko zawe. Imana iritamuruye, igaragaje ukuboko kwayo gukomeye. Rero mwebwe mudukurikiranye, reka mbabwire ngo Imana y'amahoro ikomeze yereze ibiganza byanyu kwakira. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe, irushirizeho kurema ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwanyu, kandi Imana y'amahoro ibaha umugisha bakundwa mu mwami. Imana ibaha umugisha kandi.